Ndi musogera ndogera olusoga tuyisana kirala abasoga munsi yona tuyisana kirala ne wonvuma tikweka gye nvuira olewa kufuma olokwogera olusoga oyogerera irala era nenda mwire mu bambi nti ndi wakabi nti tonkanga ndi wabuna lata ifeni kyabazinga batwogera batweta wow ndi Yazid Yolisigira oli kwa YY media kukamira ntambire nili chain bambi ngawe muri kumbona ndi musanufu ntandise na kemba kamwa mwembi musoga Cool Demus omubede omwana omunene era nga mubusoga omwagana bulanga bambi Cool Demus twidi antu mukyalire kuku twaye kuku eriyo bambi embozi yakabi eri ku trending buli wantu ku social media wona Cool Demus yakoze byafayo mu sente yafuna mu bivulu nga ekivulu kya sente yekibi ebyafayo bya busoga bambi ono obutalinga obutabanga abembi abandi abasoga ono bambi yakoze mu loji enene wali mu bitundu ebyebulanga era nga ekindi ekyawunusa kiri nti kulumuz edaloji dino yatere ku maina gabembi basoga wali wakalumu akali ku Land Soldier baba wakalumu akandi akaloja akali ku Vantaira weba wakalumu akandi akali ku nani triple virus so waida wano owa Cool Demus olikwenda kujja muloji kwesa nusako bakuwe ekisumuzo bakati jamulo ya Simba bakuwe ekisumuzo bakati yo wa Land Soldier bakuwa akisumuzo bakati jawe sanukize ku bambi bali mu Vantaira so bambi kino nekisoka mu busoga is the first of its kind tubera tubona ku bimbi basoga bafayi bakolanga kino nawira kuku gazampo bani yali yakikoze ku kweruye mafira yaba yamala byabulirawa obani iswengere tikabi bulira baye bambi Cool Demus yasasewo akasente kafuna mundongo mundongo nga obwire wabona talambala asiba kuba muziki yakakola isabulungi era nga bambi tumukyayire muku tuogere ku project eno bambi eyalojo ba guest house atukoberwa kiyavuyo ni kino ne banya bali kujja kubangamu eidana atukobera ye muloji ye ne ba guest house obupira yabutayiremu eri yifa batya ebirwaire oida so munene wuno mubede wuno bambi ni Demus ali wana ali kumadi apo ki amadi ali byotabika abe mzee masobulamu ndi bulungi mzee okobotya Yolisigira Yazid ngabali kuogera ku nabali kundogera ku wakoze guest house yakabi wakolera abenze kyafayo ekyo kirungi ticho benzi bonka byasi bakigema bubi abantu baide nti buli ali kagamboloji benzibe ife bivulo je tujja ife muna tusula mu bipuku ebyo tusula mu dirojezi ayo sobola okusula mu mwaka mulamba emyaka ebiri nga ate tobaire muna mukyala bino ebintu tubitamu kati nga kino kifo kyenakoze muri mu conference abantu we bateekeza muri mu party bakolera di birthday ntaire inumeyo garden wosobola kujja wawumuliraku natawo n'ebisulo nti omuntu asobola okusiranira bulangano Yolisigira ovire jova obwire bukugemerano sokwidano watenduka ekifo kyange kino kizira kuba malaya bakyetundiraku just kijja kuba kubakozi aba wabantu ekitiibwa so okusingira ti ategetinze ino benzi na tegetinze ino abantu abajja okwida batenduke nga banumirwa we bali werida n'omuntu wange ekikazi nga ndiye tuli kwenda kwesanukizaamu eyo eziraba asamwa be wazira wano lutalo kubanga olwedde obona n'engeri gye nakizimbyemu bw'okibona wano wemberi tolowooza nti enumeri ekiriyo ojja oyingira enuma male wategeera nti eriyo ebiriyo kati wakamotoka kawaayi waayo yeyingiza buli lwomu bona aleeta muntu be wazira ino tabu wano kibabaire na samwa ino wano wajja kuba katuufu ino tujago abasada bangano baida banaiba bange balungi ino bafaino kubibagemaku okay kwaze nakafuna kasimye era njo kuba omuko abajja okusooka okuleetako ku muno omuntu dozi na yentambulire mayuge nafuna omuntu ayina akabina kale ne kati nakanti ontimuleka womuli njamuleta gano weno linsasira ko te Yazid kikino kike wanoni Yazid oyenda kubanga muganda ngeri chaini omubiri gugololo oti gwakulude masirwaji toikirize nyamene sigale ngabweri akufa kuleka sente dali maleka nejagale de masi to kola baidako mwana idako kobati akatono kaliye idume ebintu ebiti birungi ati alese shaka de masi project eno otandika otya ovayo tya na idea yokutandika project eno ya guest house nine ekirowozo okuvaira era obwemba bango obusinga obairo okibona just munsi muno mwe tulete ekirungi kwandabika ali kuya ekirowozo nali nakyo oba ulya kwa kemba akakoba ndi kola tuje ku Nevada empege kufuwe ku baby
akemba kunakembanirwa ekyomoniki naye ndogera ku Nevada guest house ayi nga nkalina agitandika agizimba nina akemba kakoba nti nabayire mu Nevada ndoga kasalawo yantumya yankoba nti omubede nsima byokola eyo nali ku Nevada ayi nga nkali gizimba by the way the time naye nkali nagula plot so nga ekirubirwa kiri mu ngandi nti one time ndakola guest house era guest house eyo ndakubanga njitaku kwa maina kuba baida ekirowozo kyange kya bintu bya Busoga nenda nabe byabandi balina ekintu nti boyogera ku mwembi muino akoze ekirungi mboba oba omuvimbisa ino ebyo bintu ndoza nti bya kisiru nze ebintu byange bena nenda ina abembi Abasoga tubenga ni foto singa okay nga tukayikweyongerayo abembi Abasoga bangi twaya kuna bakati tibabaga sente mu ndongo bali ino mbo bafuna busente butona ino oba bunko dioli sente waditolawa otabanga oyingira bya Illuminati badikozesa bubi ambe Abasoga bakozesa bisente bona beta mu vibe yabale ngabana bakubya omuzika esente badikolesa bubi baida abana abali ni chebe koleirewo banje abali ni chebe koleirewo ekyamani ino nga esente baditole mu ndongo yaba yabatali na chebe koleirewo because abasinga bungi bakolesa bubi esente abembi Abasoga abasinga balina zentambula ku baganda banga abasinga bungi balina ente enzungu busimba bumwagana alina farm ya ente enzungu etasobola kumugusubirizamu balandi soja bakoze ebyamani bano ba school fees bakoze event nga ibembi Basoga so tusobola ero akuba nti abandi bakolesa bubi akasente ate bakita kumbera nti Busoga muzira sente muri mu sente zeze muri mogundi gwenkola gwamani kusinga ndongo eno guest house eno esoko ngalira sente ngaimeka yona tida kukulimba kubanga tienda bantu baliye abembi banange abaliyo bali chain tienda babe mu mbera nti basobola kubanda kubatisa bakondo betina bakondo ndija batisa bali cheni nenda bona abe mu vibe nti kisoboka ingoko ze sente yo cyali wange twakainama bwina byolikola twakainama enduba nti twida kuongera okukola ebyamani abasada bali mu bulanga muno nenvu ayinga nakazigo buzigo ka mulema tiba chenda bakali kuchenda buli omu abani kyayenda nze kino kye nayenze aye eriyo omuntu okubanga obona nti azira kyayi nakyo aye nga alina mayika ageitaka mukyalo so nga tukayikweyongerayo ayino guest house eri mu bitundu ki tukubira kifaani ndidi eri bulanga ayina omuntu ali eyo asobola okuba n'omuntu we nga ali kwenda besanuseemuko kwepica leo nakaliwo tinebyo eri mu bulanga kyoka guest house yo yakumwa soda kyonka byona birimu eri mu bulanga botuka bulanga ku main ojja wabuza oluguudo lwebeta buterodi bobotuse ku buterodi no wetulisaga eno betawo kataike zone ng'oluguudo luno balweta Musobya road so kasoboza Musobya road obuza bulanga primary school botuka bulanga primary school just obuza oti wa COOL DEMUS ku Nevada akuletawo ngoino omuntu wo motoka ekyo kiremeire kwino so okudagenka logitegeza ki kisobola ko kitegeza kulira mu mbafu kiwumuliro so kino guest house eno atukobere ko kuwagikola oti agi planning otya lumu edirimu nibigajiramu ko boli awo bisobola okusikiriza omuntu owundi ali eyo ntambira ekyenda ule kijiriku nti mu kifo ekyokuba nti nga bwe mubaire mubibonanga nti eiganga emwe mwagana wawulira nti eno Camp David wajja nti eno Fort Lugard nze kyenda ule kyenakoze wano buli kintu kiri ku lebo ya Omuyimbi Musoga nze tyagire ku birembo ate London tyagire ku birembo ate biki buli kintu ebiri einume ebiri ku lebo ya Omuyimbi Musoga tandika okumena mina tubone ekyo ekyendawulo nabaire ni planning nti buli kimu ndija kitaku akagamba ko Omuyimbi Musoga but ndina lumu ntono nga bwidi nti nakainama nafune ku lumu dabembi batano nafune ku COOL DEMUS ninze mwene nafuna kugwebeta Rea Simba nafuna ngandi ku appreciating ebintu bye bakoze so buli lumu ayenda okujja mu lumu okwesanusa bamuwe ekisumuzo nga kyalo ya Simba kisumuzo kiri ku Valentine era ni mudiru mwedo munda mulija kuba ebifaanani bwe munabamu ebifaanani ebyo ebiri mu frame nga birungi nga biri presenting oyo gwe natumye lumu eyo then katimpega wano embere nga bali kubona plan eriwo yakukuba bifaanani byabe embyabo beta soboire funawa era nsobola okuba kuba bifaanani awo abo nawo ngoli kubona ogumba wano jobless malagala ndija funa atishani omulungi asobola okunkubira bifaanani ebyo
tuna tuwenga twetoloyiwa basoga era kuno ojja kwira okwira nga wano kuli kubifaanani nga wano waliwo kamangada wano waliwo sandula sanje wale nekyo kasalina nga baliwo kasaba nabanga basobola okumutolayo ekifaananyi kyo kwenda okulindira buli kintu wakitayire ku Omuyimbi musoga kutoyi kuli kulina lyani abe ekyekitoyi kiba kibamuku kuba ezyatoyi eri kulina nani yamutagemagana ye yetuba tutakutoyi mu busoga muno zamwe gemagana naye mu busoga bona baganda bantu irajo kongema kuivekaze kakube kali tambule bambi tujye mpola mpola otulageko ku ekintu kino oli musogera ndogero olusoga tukuba tukubenga mpola mpola olwemba olwenda ino akemba kandi kembenga bulungi ndi musogera ndogero olusoga twisana kirala basoga munsi yona twisana kirala nibo nvuma tikwekawe envira twisana n'abasoga munsi yona twisana wena kyensaba nti tutumula abasoga twisana kirala abasoga munsi yona mukagwedda nakulega nikunkabide busoga twisana kirala abasoga ole wakuvuma kwogera olusoga ole bwakuvuma olw'okwogera olusoga oyogerera irala era nendo omwire mu lusoga oti ndi wakabi otitonkanga ndi wabona lata ife niikyabazinga batwogerera batuwalana lw'amagezi nkanya abasirusiru ife bebeeta abasiru kale abasirusiru batuleke so tutuse ono ni triple virus mwembi weiganga ki lwaki mubembe wabona lumwene soka ku mukono guno omusade wajiwe triple virus najua triple virus olw'ensonga n'omu ku baana abagezezaako okola ekintu nga balaga nti bakyenda era mu ntandikwa ye mu mayina magenduba nti wande nze ndi omu ku baana batandika ne twipa ebyendongo nga akali muto nga nze ndi mukuluku aye nga tasuubira ali akali ni fire masa nga tasuubira nti ali batwipa ono wauti so kati mpegano kino naino ndisano mu basoga aboogerwako twipa aliki titwipa alimu wakabi so nze nakitayiremu nakitaawo namukoba nti twipo so mulumu muno mulimu ekitanda mwaba muno omupaliso amasuka abantu baida nago galimu ndowooza nti wakuba otya abaide okwesa nosatawulo mwide nedaibo ate eno ndagala omweno lichain namba 2 kumukono omusaada baliyita COOL DEMUS mwenene wagyewaire COOL DEMUS nagyewaire lwaki ninze mwenene ndosiimibwa waire kino kyange lwaki COOL DEMUS ate nze tisiimibwa oli kitegeera lwaki nze tisiimibwa so naye nze zena nsiimibwe mba omu ku bantu ababako banti aze nakanjye ku mudemasi oli kitegeera eriyo eno namba 3 nikyanye wakabi namba 3 bamweta vanitaira omwembi omukyala omusogo w'amaani vanitaira lwaki vanitaira mubonabona mubakyala walonze vanitaira nalina essaawa eno bw'obanga oli kwogera ku bantu abali kwemba buti essaawa eno baida ali ku siriasi osinga abasigairewo bw'abanga ali ku siriasi osinga abasigairewo ate nakukobya obulumu buno butono bwebuba butono tosobola kubataa kubonabona abandi bajaba mu bifaananyi ere mu gadeni nga bwenkukobya bajaba mu gadeni eyo balungi bonabona bati nabaire nga ndinaki twabayene nankane rubulumbu bwaife butono nga bwobutono tuba tisobola kubataa kubonabona muzeeyi ato kumukono go twize kwani ono land soldier madamu land soldier yayemba madamu polisa madamu nakwegomba iraira so land soldier bamuwaire gano yayemba ku madamu olwembo olw'obwenzi era ku DEMUS yena yakubya ati no leka nkusime wamuga kaluo mwako obwenzi mara madamu tiro abwenzi buli muntu alina kyagezezaako itafalira agezezaako okuta ku ndongo ya busoga baida wasana okuba kuno oba mwembi kyairwa akuba nti tuzira bulungi sente bala basada takisi daiwe abasada ebifo byaibe babitaku ba 40 rugadi bane ife titujasobola badwa titujasobola ife babati balya tutako ife bene katubyekolere nze kumutoka nta ko YY media male kyaluma abantu amalo twakabona biki zira muntu asobola appreciating ayo kyotukoleire ayenga mu busoga sawe nezira online TV ekusinga aye zasobola nakoba ndi mutakisi yange nteku ku YY media kati obugata kuyiyo ate bakibona obubi naye obusoga gye tulimu banti bango najja okwagana mugalajieka nga balesengibwa nakanti bana akamotoka omotoka kano kayazikana kasisa olukumikona lwaki nasaba nti bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanirrahim maliki yawmiddin eyo duwankambwe erimu amafuna nabigoba idanga kano ndija ku akantu nze ndini nankani
tasbiri ya Kiislamu eno yetubale eno eno liko eti subhanallah ogaita kwa balwani ababiri wabatalala wabona security eri betya olina mulwani mulala butinze nja kwongera namba ita mwe inasoma na abizayo sasa tuli kusimba Simba ha tubegano bulongi cyane akubona by the way oyo yeta kiri mugira semirembe bambinzira oyo Simba yetagana akola mu kibumbe yetaga akola mu kibumbe kuchitana mu busoga gano kuba yebyakoze okuva ku ninama ya busoga eno yetagana kibumbe wabanga boboli kuingira ku Nairwe gali ogubumbe gwe betalo ya Simba nga guli awo gubaguti by the way beti basobola bitukolera obona nimwe ku tempologoma ya busoga tina kumugwana niyo tina kumugwana bugwana tiyeyetaye ni mwene nempologoma ya busoga kuba kubyakoze nisawe eno kubyatukolere nga ifa bembi ife tunanze by the way ntandika endongo eya mentaling okwemba ne Simba mento ni yaida ya namba ku twatukiriza ekyo aye ya mentaling anti negombani so yo yetagana era nduba bwena bankali na amani ngankali mu kwa kasene ninkafuna nze mwene ndakole statue ye njitebulanga at least okay kubembi abebulanga chi abembe abebulanga ojaba zimbira lumu nka ikubona ko kumwembiga bulanga abembe abebulanga bona ndija kubatamu ngabwe nkukobye nti tulina balina lumu ntono tisobola batakubona bana ayi tujaba kuba mu bifanani badolongololo baidaba mu bifanani ebyo bekisero je ekisero je kampisa kanende ina konka idia elina ya nikolo nyange ekisero je so yo menton dasi ye nalija kuba kwebye ebintu ebindi kubina nkani modro okay liche no kumata counter liche na dako ba counter oyo liche ni da muna ayinze ngito tujja kutola ama uli radio tuba masana za tola mu ngaito ba eno ni room my god muna nze ay eri kunirira ino dodi eno ne mukulu mu edaka bigano people kambone ento eri kunineti akambona ina sejo kusoko kuleta kuno omuntu eno aye no pilo yenenda ndagane kweno aye eno leta kuno omukazi olumala takusaba sente lwaki mukazi yo kagoli bogeza lwaki tikubanga pagano nzi Yazid leta kumusada munange trading Museveni ya signinga iteka trading Museveni ya signinga iteka ndeta kwa musada munange ina wabisibe ayi mwana kyakabi so lumu yakabi buli kintu kiriko ayi muyayo bagatola ga sente atela self contained so kujja kuambula so kwa ideno chain idote male ni kutola gabi ne bintu self contained yetia wategeza ati self contained eri self contained omuntu bobo jingiremu fuluma mu kinone ekigo kyaife oyingira muwe na abira wetereza bulungi afuto kwena abira muna balage ku mkigo mu ndo mema ebigo nga biyondo bigo birondo anti ebintu bya Nevada tivement kuba mu mbeera nvundu binakuba bimoga butufu okay binakuba nga bimoga bulungi era by the way natuko kwigulirawo kinabanga kirikirira tuli mu mbeera eyongera kwidabiriza okay osubira ojja kujigula uli mbaire nsubira kujigulawo mu week eno nsobola okujigulawo alright a week eno just kasabibwa week eno yetuli mutituva nga tujigwirewo wow kintu kya beyi beyi ejo emigondo gyakubira abantu nga kitandise abutesobola okubira abantu oti omuntu okusula oba management eri kujja okubawo ne kujja okuvaayo management edati ya manze ndi CEO era nze ogwange gwakumala kutereza nveewo bwenavaawo management ejo kidukania edakutyama ebakobere buli kimu bwe kitambula nze saa eno tietantala tietantala kukoba nti kino kyaimeka aba kino kyaimeka ogwange gwabaregwa kukizimba nkitewo nkitereze kibe ku mutindo ndete management ngikigemye nze nkivemu okay kino kyo ndongo yange nsabule okay ati emenja kuza nti okwemba oli kukuvaamu oli kwira mu bya business buti ebimu ku bintu binaenda mu kwemba kino kyalimu nti at least ndakufuna ku buti kirala kiti kyenkabulamu kyenduba kyendido okukola ku nte ku baganda banga abasoga mbula mu kirala kiti tulina okweibululwa twena mu bintu bakisaye kya mpira bachete ku nti eyo Sandra nankani Sandra Stadium nendo olugudo balwete ku nti no Demas Road bintu ebyo ngabyo olikola tibya myaka jo anti era n'ensonga era bankoba ati omwe ndibyo yo nayembe ebyo tuli batono boba muni yaule ni yaule mu size
tibageraageranya nti osobola okola ekyamanyi baduba nti buli lwobananda niwe okola bino so butimbegaa nti tulina obikolamu buno obunyamu obutonyongoli tukola ebyo ebyamaanyi. Wow, bami tuyanziza kitegeeza ki eri Busoga ni music industry ya Busoga kino kiwakoze? Twongere mu amaanyi, twongere okwemba ate sente tuditegeedija find isobola obentono ngeri bwe tudifuna ibo sonde emitwalo 10 osobola ogula plot yakakaire aibo geme 10 no diri obuli osobola okumaliriza ngezakyo ofunye so twongere esente do tudigeme tuditegeedigwana oja ndagala olentambulire eyo jokola amawulire mu kivu wayagana omwembi omusoga nga aliyenga ku meza ayenga ateire ku echupa abaida igoda na echupa musanvu yata ku soda obuntu nga bona yata kwa amadi busatu ayenga atime buyenga ezokubanga yena buli omwani che yaidoko yaida ensi agikungula aginweku biriku ifabandi titwende echo ifabandi so nanwa era ndi ku madi ndi kunwa eno akalala. Okay. Weno akalala bwe mbanga nikuna nikubira ebindi era no akalala lwachi nti ndino savinga twongere okukola ebyamani era ebyo oli ebiri kuchole donkoko ndi mulunzi ti koma kubira byonka oli obuntu obuli chola chole donkoko dona mbanado. Okay. Era ndirunda na digemaganya okozo chokwe ku mobulamu embira yobwa celebrity nangu ko ali abafulumya ku report bakobati abasinga kujja mu madwairo ko idanda bandu edaboka ba mulimo nabembi kisinzira chidi kubo bukaba bungi solo kubanga bajja ku kabotongo tagemera mu bire bindi byonka agemera ni mubige ebichafu. Okay. Jasinze chenko banze nche kumyenti anti nzentero kutambulira mu bintu ebitukuvu n'ekindi bwe kiba cha side ya rent bakazi bichi be ndino mchala mulala era ndi nti ye every time tujja twetereza twekebeza twabana tuli mu mbeera kiwe twekebeza so nkikuuma ntyo okuba nti tiba mu mbeerere nagere ni naganere. Okay. Atuwe yobaka obusemba yibambi tulikuvaano tweyongere just nsaba bambi abasoga tweyende okuba n'ekintu kyo notako omwembi moino oba tikibamu nsonga yona okuba ni status yo notako omwembi nga frame ya kemba nti triple virus ya frame omukazi nokata ku status tikibamu buzibu bona okuba ko yona omulimo nofuna bako batuletere ku bayino bana nobafuna nobatwalayo tikibamu buzibu bona okuba n'ebintu wairo ina motokayo nokuba mu kwa kemba akomwembi owundi tikibamu buzibu bona tweyende n'ensonga lwakinze Cool Demus mune mbadanga mutero kulya nga nkona mu okukubembi baida agali awalana nagalume enyama nzotero kumpulira ni mu lwemba lwene naye mbana kanebaza ababemba olusoga twisana kirala abasoga munsi yona twisana mwana mwebalo okututumula olulimi twisana kirala abasoga munsi yona twisa akoba atamento ni oyo kingi wa busoga simbo mugogolo mukenkufu olusoga afande kadabado oyo mwembi wa lusoga oyo lolusoga yafuna munenzi usi baswengera abadongole bana nabatamu lwachi mbatamu nti chindi kumutima nenda at least buli kintu kyange kyenkola naba ni baganda bange bona mbogereko. Okay. So kino nakikoze mu mutima mulungi ate kyandiko kuvaira n'ekindi era byenkola bena ndija bankulembeza abaganda. Okay, tuwa akapera abasente yekibi kidi kyo ndi musoga tulwembya oyenda ki etokoite mbabukire tokoite. Okay, tuyembe babukire tokoite ndaba muzina babukire tokoite abantu basi ani okuvalwe naina mu muziki nabona abantu biwududuke banemeire ku nke bampaniriza muleba mpane nusu mu mutima nadubiriza nti benda byenemba mpirya abasinga bali babutwa nke benda nakubona omubede nkomyentya ebirungi bye bampanga byalimu ebibi kebida byajana byange iwulira omunansi eye akwenda yakututubya kayimwe mutuko obwire nakutega obutwa eye akweta switi kamonde kayo mutima gwe kukuleka mwigombe nze mbatya kubanga babukire tokoite abantu bazibu tibenda kubona kosi twike abantu bazibu basanuka naino kosi raine abantu bakalegenderero yogoliraine abantu bazibu babukire tokoite abantu bazibu tibenda kubona kosi twike abantu basanuka naino kosi raine ayoga bwine kali wanika bwana pale kwe uba onimba bambi kona mu ati okuvalwe naina mu muziki kona bichi byote mu madi kale bambi tujja kusika wano ndi Yazid Yolisigira kukamera ntambo bambi ni munangili chain mukubiba muziki tukwatusi twakola ku nemiri jindi osobola okujaga mu following social media platforms dona ku Facebook aliyo Lichain ku TikTok Lichain aliyo ni namba edivo osobola okujja ku WhatsApp wano ni Lichain bambi wona
balata basoga abwine nanumira mulemule naguma omutima mubede nsanuka lwembo n'abasoga mulemule ndundumuka mu mutima ngongera okutuga kibanga kirungi okumana y'okuira niwe oba tosuula mu kibali waikiriza nga tindiyenzaalwa awabona empewo ndikuwa obwanga emizimu gyewaimwenyi kasuka balaka wandifuna kimanisa n'ebyo by'otunda nti bweleleero mu kimwani waliwo edduuka ery'omusoga abo abenda obusoga baboneka abatenda bapinga tosobola bona kubakyusa aye imwe bakagwa mwakyuka omuti mwenda busoga kubaswaza n'olulimi lwaimwe mwaludibya mutokota lwabale bagwira muti osobera tyofuna esente nga nempege digebe mikisa wadiswazaswaza dagolola oyi buli lwononoozabire nidenede ekyanga tidenda dona kudigaita kyova obona bitabwike emyaka gy'omaze opakasa ozira kasente naire oliba mu kibuga bwakungunkuguma embeera yakusiba emiguwa byerereze tirikwekaga empiira busoga teriswaza lyemba olusoga mwakakasa omubede omubede nibusoga era ndogera olusoga niwonguma ati kwekayo enviira wenakensaba nti tutumula olusoga mukagoida nakulega nikunkabida busoga